kathembakali lo muntu, ayi kodwa kathembakali, kathembakali lo muntu, ayi kodwa kathembakali. Wendoda uyeka manga zukhulile, wendoda yeka manga. Singafuna ukukhuluma nje into ezenzakalayo. Lo muntu into ayenza uxabanisa abantu nje, thathe sangapha siletha ngapha. Uyabona? Siyabe singafuna ukukhuluma kanje. Into ezenzakalayo lapha ukuthi nje thina sisebenza ngapha emazweni, siyathatha into ezenzakala emakhaya singakwazi ukuthi bana iqiniso noma ngamanga. Madoda. KB. Angazi mdala ukuthi uthini. Lapho kwathi khona ngomunyaka mangishaye round ngisiyafika ekhaya ngathola umakhelwane ecabana nalo esingafuna ukumbiza ngegama ethi indlakhe ingene emasimini akhe lapha yasidla zonke izinto ezazifuyiwe. Madoda. Okunye kufuna ukuthi uvulilise lengqondo ulalela abantu abakuthi bathina ekhama bekutshela njengomzali ngoba izinto zabe zidinga wena, hayi ukuthi uzomakhelwane. Into ezakalayo ukuthi umakhelwane lo wami lo eqiniswa kanalo hleze tshela lo mama lo ukuthi abantu ababadlalela emzini wakhe kanye naye induna leyi naye ngumthengisi kwamele ukuthi sitshele iqiniso. Madoda. Thutlini. Bathini ngapho? Right. Ukuthi nje siyabe sithanda ukuthi sichasise abantu bakithi kodwa isikhathi asikho. Ngathi isikhathi sidliwa mangoyi. Zakithi zonke lona yezidela ukuthi abantu abamibona bahlalele emsini wakhe uma ngekho lapho. Ngamthole bizi izinduna zakithi zonke lona yezidela ukuthi abantu abamibona bahlalele emsini wakhe uma ngekho lapho.
hayi kodwa kathembakali